Hej, i dag vil jeg vise dig, hvordan man kan printe en PDF-fil ud fra en bog ved hjælp af en printer. Det her, det er en Bishop C350 Tingeling. Så det første man gør, det er at man vælger til scanning, og så tager man så farve og auto, så tilbage der, så A4 ark skal der vælges, så er der fuld farve, PDF og standard, kan du se det. Så vi kommer den frem som PDF-filen, så bliver det sendt til en mailadresse, kan man indtaste sin e-mail der, efter hvor meget man har scannet. Så det var i hvert fald det. Og ja, og så er der originale indstillinger, så har man bogkopi, så vælger sådan der, så de er sådan lige ved siden af hinanden. Det er en bog, de er jo ikke to sider fra hinanden, vel? Så separat scanning skal man huske at slå til, for ellers så kan man ikke tage flere scanninger ad gangen. Og så trykker man der for start, og så ser den sådan der ud, når den starter, og så kommer den så også tæller flere gange. Ja. Så det kan man lige gøre. I'm a scat man. I'm a scat Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now, that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician reasons who would try to cheat the seasons if they could? The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask out the meaning of scat. Well, I'm the professor, and all I can tell you is why you're still sleeping, the saints are still weeping, because things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.